Kitabu cha Watawali wa Kwanza mlango ni wa 5. Matayarisho ga kujenga hekalu. Hiramu mtawali wa Tiro arosikira ukala Selemani aza mwagugirwa mafuha akale mtawali hatuha Daudi babaye wahumahumikie kwa Selemani wakukala wera anapatana na Daudi siku zose. Bai Selemani akiuma ujumbe kwa Hiramu akimwamba, unamanya ukala baba Daudi kadimire kujenga hekalu kwa zinara Bwana Mlunguwe kwa utuwa zokondo zirizo mdengereka muhakaye Bwana ruha tambaraza maudhuye chini za maguluge. Ela vivi ye Bwana Mlungu wangu aza niyoyeza pande zose na kana hadhui hedu utu wowo siui kwa vizho napanga kujenga hekalu kwa zinara Bwana Mlungu wangu. Here Bwana risho mwambiriza baba Daudi ariho mwamba ye mwana ndiye mwikakaiza kihicho cha enzi hatuho ndiye jenga hekalu kwa zinarangu kwa vizho lagiza ntemerwe mierezi ya Lebanoni ahumiki yangu manda shirikiana na ahumikio naenda kuriha herozi joamba here umanyajo kafuna mtu mwenye ujuzi wa kugwaga mihi here Asidoni. Kuzasikira wa ujumbe wa Selemani Hiramu wafairajo mhataki amba Bwana na alikwe vivirero kwa kukalaza mpa Daudi mwana mwenye hekima aritawale riri taifa bomu. Gonye Hiramu akuma ujumbe kwa Selemani akiamba nze upate wa ujumbe uri wanihumira na mbindahenda kila umalacho zulu za kukupatira magogo gamierezi na mibieroshi atu wangu manda gataramusha kula Lebanoni hatako baharini enda gafunga mafungu gaole zulu ya mazi hata ho atu hondo nilagiza uwe hahunda gatanya ilu gahale na wonda nipa chakula cha atu wa nyumbani wangu. Kwa ngira hiyo Hiramu akimhirikira Selemani magogo gosi gamierezi na miberoshi arigo kala na mala na Selemani akimpa kore 1,200 za ngano here chakura cha atue na kori 200 za mafuha masafi. Selemani wenderera kumuhendera visho Hiramu kila mwaka Bwana akimpa hekima Selemani here risho kala wa mwahidi. Selemani na Hiramu makikala na maelewano madzo na dheri kiza makika kila gane kahizao. Mtawali Selemani wakunzumanya atu 1,200 kula yo isi Israeli mahende kazi ya lazima akihuma Lebanoni makundi ga atu 10,000 kwa zama ya mwezi mwenga kila kundi ra atu 10,000 era nirikale Lebanoni kwa mwezi mwenga wanyarika kale miezi miri mzini Adoniramu warende muimirizo yo kazi ya lazima kiza Selemani na atanya mizigo 1,000 mifungahe na asongea mawe 1,800 kwa mirimani mbali nao imiriza 1,000 na magana mahahu maro imirira wo mradi na kulongoza wahenda kazi kwa amuria mtawali masimba mawe mabomu kiza gatamani ili kwamba wo msinji wa hekalu maujenge na mawega kutsonga bai yake ya Selemani na Hiramu na Tagebali makipashula go mawe na makizi tayarisha zombao kwa utu wa kujenga yo nyumba.